sayithatha le point la ngiyokutshela yona leyo kwi-district yaseThekwini yasetshenzwa abazali banotify ukuthi cela bathi ukubekezela kancane i-district sabafunela ikhaya. Sifikile-ke Friday sakhulumisana nabo abazali, abanye babevele sekuthunyelwe nabo through SMSs. From izolo okuthaka on Monday bakhona abazali up to kule list ewu-66 abafonelwe batshelwa ukuthi abahambise ingane ey'koleni. Now sabuya izolo bafika abanye abazali la e-Edington kwathiwa abebe mancane khona into esafuna ukuconfirm. Last week sasithe bese abazali abangakontaktiwe noma abangafoneliwe bebuye beze la. Ekuseni-ke bafikile abazali, i-district, myself, sangena nabo abazali ngaphakathi. Sa-check-a-ke ngoba bese khona ama-list. Abazali ba-placewe ey'koleni ey'ntathu. Edington Primary, i-Greenville, St. Anne's. Then, kwase bonke labazali sibakonfirmele ukuthi wena ingane yakho iya ku-school A, wena iya ku-school B, wena iya ku-school C. Now, today sitholile ukuthi kukhona abazali ade befuna behambise iy'ngane zabo e-Edington Primary kodwa ngoba bekunenkinga yey'namba, ama-contact numbers bebengazi, batshelwa-ke bahambise ingane yabo. Khuluma nawe nje wonke umzali ade la ngaphakathi ingane yakhe ithathiwe, ingane yakhe ngesikole. Ukugcina ukuthi sesifika namhlanje sathola i-list entsha, kukhona abazali abawu-12 abashasha ade bengekho kula list ka-66. Nabo i-list yabo ithathiwe iyasebenza ka-April. Nayo i-list yabo ithathiwe i-district yabatshela ukuthi today phambili baba-expecte abakhona bazotshela ukuthi nibize nabanye nibuyise isithunzi senu ukuthi khona osisi bethu abathi abanithandi nini bathanda labangale yibona labo ngoba bona bayithandi ayithini thina esiyithandayo khohlwane asidlaleli nje ngasesidlekeni sekhwapha cha. Phambili ngobhuti base South Africa, phambili amandla ngobhuti base South Africa, phambili bese ngiza kwimbokodo ngithi hayi man yabo bakhona sisi base South Africa badayisa ngezo bese kuba khona nina ngicela nishayele izandla. Yabo nina into eniyenza khona ngiye ngambona ngisambona uMaya ngithe iqhamuka ivoteri likhandle emoto wavele wamaphambi kwayo washaya le mpahla ngathi nazo lapho usenda imessage yokuthi noma ningasithela ngamanzi kodwa ngiyena isiqede. Namhlanje sizosenda imessage ukuthi ngeke basiqede. Nayi into engifuna uyidlulisa khona ngizondedela ngoba ngiyazi ukuthi vele sebesibalekelile right sekwanamhlanje. La epoint yonke into wrong esikhala ngayo ngabantu bekufika iyenzeka la epoint. Shuthi asikakazi ukuhamba la epoint. La epoint masikhuluma ngama-drugs la epoint. Masikhuluma ngebhedlela eyigcwele nayo e-Edington lapha babangisa nathi bafuna ukuba khona. Masikhuluma ngesikole nasi isikole e-Edington phakathi futhi. Masikhuluma yonke into ebhedayo eyenziwa abantu bokufika ila nalamabhilidi abawuntshontshayo la amasela lawo
petrol yaphela. Sorry ngizozama ukusheshisa. Okay, iyaphela lento. Into engizoyisho yabo. Ngithi mina umzabalazo awuqalwanga abantu abawu-10 million. Yangizwa. Umzabalazo awuqalanga abantu abawu-10 million. Waqala abantu bebangaka. Mhlawumbe futhi babe bancane ngisho kunalokho. Njengoba sila singabasusi bendaba. Kodwa njengoba siyisusa le ndaba sizoyiqeda futhi. Yebo. Ngiyagcine labantu bokufika la ezweni lethu. Bafethu alikho izwe leso solibuka lihamba phambi kwethu. Makumele kuba amaphoyisa sephoint esiphindela kuwona futhi siyowabuza ukuthi bathathelani imali zale gebengu zala sizobuyela futhi. Mafanele sokugundulula lama Nigerian adayisa ama drugs la xa usazosabisa sizoya futhi. Mawufanele sekulama building lawa abulaliso DJ Waras namhlanje la sizoya. Engingakusho nje ukuthi eexile khathi abantu behambile beyolwela iapartheid ngenkathi belwa babe strategize so ngicela sihlale sila sonke niyangizwa namhlanje basilethele umlungu loya ukuthi azobhabhadisa abantu ngamanzi cela nimtshele ukuthi amanzi asiwasabi uyazi ukuthi ukuthela abantu aba-wrong ngamanzi abantu abafanele abathele ngamanzi abangavamisile vele ukugeza ibona labo esizengayo thina sinayo inkinga yamanzi ulwandle nje sibhuda size siyoshaya amadadamu phakathi so next time mebefuna ukusitshengisa ukuthi nathi sibatshengise ukuthi asinisabi abasitshengise ngoba niyeke umuntu obephethe isibhamu laba street nisha ngesibhamu ngoba ninake thina abantu engabe niyabanaka la ephoyinti niyabayeka okulandelayo ke masibuya la sifuna ukuya no-home affairs sizochecka le konke lokho okuncane ukuphuma la okudala ukuphathi ngendawo ukuthi banawo yini amaphepha okuba la siye kulokhu sidala uhulumeni la lokho ethi everyone has a right to education lo everyone ushe abantu base South Africa and if bengafuni uku-accepta lokho sizobenza baku-accept ngoba zange abantu bafela befela izwe lethu lizovele lithathwa abantu bokufika lento ye-oppression into eyinkinga ngento ye-oppression ukuthi abelungu khathi befika beza la eSouth Africa bafika nabo kanje beyabantu abafikile nje sorry mngani wami Teresa ngisho wena khathi befika abelungu la bafika beyabantu nje abafuna ukuhlala nathi bazwane nathi ba-coexiste nathi kwathi kujika base befuna usithatha over ngiyanitshela we are living in a modern day oppression yama-foreign and ibona bafuna ukusithatha over manje lamabhomu la ahlala bewangenisa lapha ebhoda bazowenzani la kodwa ngifuna ukudlulisa umyalezo kuthiwa upresident wakwi-country kuthiwa upresident uCyril Ramaphosa ngifuna ukusho ukuthi iSouth Africa isikhulumile kaningi incenga ukuthi usinake ungasinaki at some point iSouth Africa ngeke nawe at the end of the day sasingavoteli ukuthi sizophathwa uhulumeni ofuna ukusitshela ukuthi senzeni ezweni lethu sifuneni sasivotela uhulumeni ozosilalela ukuthi yini siyidingayo sivotela uhulumeni ozothi mayibona idingo zama-South Africans ukuthi nawo ama-South Africans angaqashiwe angasebenzi bese thi hayi mani khona inkinga ekhona la hawu nabo abantu bokufika begcwele nje bona bayasebenza hayi asiqale silungise le nkinga yabantu bokufika sibakhiphe sifake abantu base-South Africa basebenze bese-ke uma ubona ukuthi ama-South Africa ayavilapha-ke ngoba ngithanda nokusho njalo usungadila nalokho sekusele ama-South Africans wodwa angeke silungise iy'nkinga zethu nama-flaws ethu nokubheda kwethu kukhona abantu bangaphandle manje ngeke nje mina ngize ngilokhu ngigxekana vele nani niyabheda nezinto zenu enibheda ngazo kodwa kusiza ukulokhu ngigxekana nani njengamanje sisakhona abantu bokufika abafuna ukuthatha i-country sibhekile so sithi-ke kusasa sizohlonipha ukuthi ungangezwe wezwe lakhe uthe ufuna ukukhuluma ngesenze lutho sihlonipha yena ukuthi ufuna ukukhuluma sizomuzwa kodwa singamlaleli ngiyadlala cha ngiyadlala sizomuzwa ukuthi uthini
sithathe instruction yakho ukuthi thini. Sithi bayede ngangezwe ezulu kodwa siyacela enkulumeni yakho ubeka abantu base South Africa phambili. Phela nje into esiyilwelayo. Sikhathele bafethu ngicela unicela ukuthi contactiwe white paper le kuthiwa file ama submission kuyona. Ngicela ni submit ngobuningi bena abangazi nizobona ku page lami. Niyabona into eyodwa nje noma ningashashwa ngokuningi ukuthi sikhathele ama refugees manje. Angithi wonke umuntu okhethwe refugee la asylum seeker. Wonke umuntu ngisho bathatha iphepha balifotocopy athi refugee uyi asylum seeker. Sesikhathele ke manje le nto abayisayina ne-United Nations sicela ukuphuma thina ne-South Africa. Bathatha ama-refugees beyowasiza emazweni abo, right? But ngifuna ukunichazela into engithuse nakho konke ngale nto yama-refugees nize nibone ukuthi ngendlela esingekho safe ngayo. Siye kwi-meeting yaka-Home Affairs mayelana nayo i-white paper. Basitshela ukuthi ngifuna nizwe le nto yami ngoba ngifuna nizwe kahle. Angithi ngikhipha amafoni ngifuna le nipost ngoba ngifuna abantu base-South Africa bayizwe. Department yaka Home Affairs ithi ngisho ngasuka indoda le eNigeria ibalekela uhulumeni wayo angazi noma nayo ni death penalty eNigeria ngikho sure but la ekunezwe khona eline death penalty ngishabe umuntu isigebengu ezidlwengula abantu abawu100 ngishabe kuthiwa angazi ngishabe kuthiwa udla abantu uHannibal ngishabe kuthiwa yini kodwa the minute efika la eSouth Africa ethi mina ngiyi-refugee ngibalekelwa ukubulawa ezweni lami cela ningithathe siyabathatha labo bathi umthetho wase South Africa agcine-ke lapho agcini lapho mhlawumbe ngicabanga ukuthi bayabathatha bayobabopha cha abanayo i-jurisdiction yobabopha fanele babadedele nje emphakathini bahambe nathi bathi umthetho mebesho la eSouth Africa bathi la njengamanje bastuck ngiyangizwa bastuck enendoda yaseBotswana eyenza ubugebengu la eSouth Africa abakwazi ukuyideporta mayiphuma ejele ibuyele eBotswana ngoba kuthiwa eBotswana bazoyihenga so kufanele ihlale la eSouth Africa kufanele ihlale ibenkinga yethu ngoba thina isopopayi bezwe lonke lase-Africa Africa for Africans. So engingakusho nje kuthina abantu base-South Africa lento yokuthi sizonda abantu bokufika ngiyengibabona abantu bethu bathi hayi nina nizonda abantu abamnyama abafana nani ubani othe umuntu omnyama ufana nathi akakwazi ukusicolonize ukhona owakusho lokho khona umthetho osho njalo washo bani uthi colonization i-oppression iqhamuka ngabelungu kuphela njengamanje si-colonize si-oppresswa abantu abamnyama abathi bona besuka emazweni abo bamukela ukuthi uhulumeni wabo uyabashaya bayakwamukela lokho bayakwamukela ukuthi uhulumeni wabo angabe uhulumeni for 8 years bangasho lutho e-Uganda abantu bakhona bazobhikisha la eSouth Africa kodwa bayanga ngisho yovota bevotela uhulumeni wabo babhikisha la eSouth Africa wonke umuntu onenkinga uza la eSouth Africa thina-ke masinenkinga siyephi guys Azivumelekile emazweni abo. Ukhona la ngifuna ukubalekela khona manje nenkinga ngoba sinenkinga njengamanje. Azivumelekile emazweni abo kuyafana. Ayizame nje nina njengoba sinenkinga nohulumeni ukuya amanye amazwe ase-Africa kule Africa for Africans sibone ukuthi bazosamukela yini. Nizotesta bangasi-extend isikole noma sinikeze amanye ama-class noma benzeni. Okubuhlungu-ke la into esihlalise kakhulu ukuthi kunabantu baka-Department of Education la ngaphakathi. Ebesihlalela ukuthi bangaphumi futhi sisahlalela ukuthi bangaphumi. Ngizokutshela ukuthi udirector waka-education igama lakhe ngiyalikhohlwa bengifuna ukulisho. Wesifazane wejacket epink. Nange phuma. Nange ayophuma nasi isikhulu. Esiphakeme sihamba ngo-high horse. Isikhulu esithe ukuthina noma singavala yena une-laptop uzokwazi ukuyosebenza wayohlala e-ofisini eline-aircon lapha ngaphakathi. Ngelinye ilanga lo yasisi fanele sithole isithombe sakhe aziwe. U-spokesperson waka-education hayi bafethu ngesingisi i-spokesperson siyasazi yini uthe akavumelekile ukukhuluma. Usomlomo. Ufuna nje ukunika into eqondile la wayisho kahle ke bafu usomlomo. Umuntu okufanele ngabe ukhuluma ukudlula thina sonke. Uthi yena akavunyelekile ukuthi azokhuluma la nathi. Manje njenge spokesperson kanti kuyokhuluma ini labo ukhona.
abazali babathathe babaphosa from pillar to post. One okuvela kubazali nikuzwile nani bebeyobafunza lento ababanike yona. Ingakho bese excludeile from ukuthi singene ngaphakathi sibone ukuthi benzani. Bavala amasango babakhiphe ngo back door for what reason I don't know. Abaphumanga abazali la besibalinde khona.